Akcija kreće na najvažnijem teniskom turniru sezone, Wimbledonu, mečevima prve runde kvalifikacija. Iako smo se potajno nadali da li će ih naš Hamad Medjedović ove godine izbeći, razočaravajući rezultati u periodu sezone posle Rima doprinele su tome da kao 127. igrač sveta bude žreban za 16. nosioca kvalifikacionog takmičenja, gde bi mu pored današnjeg 21-godišnjeg protivnika Rincona iz Španije u narednom kolu verovatno protivnik bio Austrijanac Rodionov, a u odlučujućem meču za plasman u glavni žreb jedan od Francuza iz tog dela žreba ili povlačeći argentinski as Diego Schwartzman. Ako je Hamad zdrav i kondiciono spreman prednosti velikog servisa i moćnog forhenda, trebalo bi da ga skoro sigurno dovedu do poslednje runde kvalifikacija i prilike da ulaskom u prvo kolo glavnog žreba Wimbledona ove godine ode barem jedan korak više nego što je bio njegov do sada najbolji plasman ovde, a to je prvo kolo prošle godine. U slučaju da ne bude novih povlačenja sa turnira, što je teško isključiti s obzirom na to da trava ne trpi rovitost kod igrača koji su već dosta izmučeni promenom podloge i napornom sezonom na šljaci, glavni nosioci turnira bili bi Sinner, Đoković, Alcaraz, Zverev, Medvedev, Rubljev, Hurkač i tako dalje. Kako organizator ove godine obeležava 100-godišnjicu postojanja terena broj 1, ne bi bilo nemoguće da jedan od prvih Novakovih mečeva bude zakazan upravo na ovom stadionu kao posebna počast ovoj prilici. S obzirom na to da Novak nije prvi nosilac ove godine, a da ga prošle godine uopšte nismo gledali na tom terenu, sva je prilika da bi to moglo da se desi pod uslovom da sedmostruki osvojač Wimbledona zaključi da je dovoljno spreman da se takmiči narednih dana.